Agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka kano ije barangay hall, badda anak kaw. Ay nawaw, apay ije barangay hall nanang? Nasabat ko ni kagawad itong ditadalan itay, kat naibaga na nga adda nila kay mo ijay. Anya man ang tiar aramiden da ije amariw ije barangay hall? Adda man siguro kalukwan ngay naramid nan ah. Talaga, mo't day ta amariw. Konsumisyon talaga? Ano sam atay sumot ti pinilim ngagbalin nga asawa anak kaw? Wan ata nakasingsingpet kanumot idi nanang. Malagrubat kakit din anak kaw. Amangan no si kati urayan da kapitan ijay. Mangibabain launay da ijay atao. Kasanaw kat pangastumo nga main. Numabalin lang asukatan ti asawa. Idi pa'y asinukatak da ijay amaryo. Mangibabain ka launay mat Mario? Di ka kadiagungat bakit? Nalpas nga rodan. Anya nga ita, namulta ka kit di adi na oras. Saan pa yan nabayadan ang buo bakit? Dayta nga raw, imbis nga awan ti utang mo, agar aramid kay ti paggasgastusam. At least nadanog ko ni Alex. Saan lang rita? Naperdi pa iti motor na. Ay na, Mario aya. Nagkarit tumot ngamin. Konsumisyon la ka na yunan, Mario. Dayta akin na pangas mo ti kagurgurak launay. Saan mo tamabalin? Agul uli makaklatan bakit? Ay, awan ah. Di mo ipilit ti amaw, takamalikot nga raw. Anya nga raw ti kayat mo? Urayak asyak ti danugan da? Saan da ka danugan na awan basol mo? Alay, agawam ti magnata ituloy ta ti agsarita iji balay. Saan na pa yung agawid iji balay? Ay nawaw, apay asaan? Adda pa panag, agdiskarte yak, tapno mabayadan ng rita ang multa. Ay nawaw, si kalaang mo tinagaway badda anak kaw. Ti asawam akong sumisyon nga eh. Ada kanulakad na, nanang. Manan. Wong, binaybay akon ta isumot lang nga ipilit na ti kayat na. Ay won gayam, anya tinaramid na aya. Anya tinagsasaritaan niyaw ije barangay hall. Ay na, dinanog na ni Alex, gapula ang iti paradaan ti motor, nanang. Anya? Ingkugtar na pa'y kano ti motor ni Alex, iso aminultada. Ay una yan ti kasta. Kasla ubing ti panunot na. Nalabas nga rod, nanang. Di na amo a kontrolan ti bagina. Kahit binayadan na ti multa na. Adapay udi na, nanang. Naimbag ata manugot da kapitan kan Alex nga inutan na abayadan ti udi na. Ay, anya ngay ita. Nakautang pa yun. Gapo iti kinapangas na. Nakunayo pa ay, nanang. Apa yan badda? Napan ka laang gimata. Ngam na kami suot kamot na nagawid anak ko. Siyak ti salsaludsudan da no kaano abayadan ni Mario ti multa na, nanang. Ay nawaw, di na pa'y nabayadan. Ay Ada pa'y udi na. Pangalaan na kumaitibayad na ngay. Ay una yan ti kasta anak ko. No siyak siguro da ita. Ay na-stress ako. No siyak, jak pagan ano abayadan. Tautang na mga rod. Naimbag kumaa no naigatang iti bagas. Saan mo? Tabunga nga rod ti kinapangas na. Ay ibagam to no sumangpag. Ibagam nga agsapol nga minon iti pagtrabahuan na. Tapno mabayadan na ti multa na. Agar aramid tumo nga main. Kunaklakit din o binayada mo ti multam si ka, Mario. Ay nawaw, adda yung bagak a fully paid aya. Kat, anyat aramidem ngay. Aguray nga min ata ibirbirok ko nga road. Siyak ti salsoludsudan da, Mario. No agsaludsud da, di mo latan ikaskasoy da. Si kantumo ngamin, di mo amo ti mang kontrol iti bagim. Basit la di mo nagustuhan, kabilom adagos ti pada matao.
Ila akong kit din dahil ang motor tapno malpasan. Ay, sana mabalin bakit? Tapno makabayad kan No ilakok dayta ang motor. Anya ngayon ti pagluganak. Kakaisuna nagatang mailako pailaan. Sana mabalin bakit? Ay kat makipurdya ka nga rod tapno malpasan. Isumat kar aramidag. Makauray ka kadingamin bakit? Makabayad akto. Dinanog ka no magayam ti manugang mo ni Alex akalugaran tayo na Ustina. Ay, idi pa'y napalabas abulan, Mele. Ay, nawaw, medyo nabayag mo't gayaman. Un nga raw, itian niya aga po kanumot a dinanog ni Alex, nana. Para daan ti motor, tinangrugyan ti dida nagkinaawatan. Di minultada nga rod ije barangay hall. Tay kat kapilitan saan nakatrabaho ni Alex iti manungal daw. At dapay dadaal ti motor na. Masapol nga in repair da. Ay, sayang ti kwarta, nana. Di mo't masayangan ti manugang ko. Ti kinapangas na nga main timpang pangruna na. Aging gaita, saan pa'y afuli pa'y timulta na. Ay, kaasimot animari bad na. Konsumisyon mo ti asawa na. Ayun na, malagip ko. Agsapsapol ni Tata Joselito iti mangimaneho iti jeep. Amangan no kayat ni Mario. Ay, nakabut-buteng mat. Amangan no ipakat nanto ijay ti kinapangas na. Saan mo't siguro, nana? Ipadas yung isupay mo't dayja pagkwartaan na no bilang man tamaanusan na. Ni Mariaw. Rimuar man na, nanang. Ay dawaw, sa dinaw, tinapanan na. Jack mo, saan mo't nagpakada? Ada ti masapol yuking kwa na? Naggapuak iti ayan ni Melay. Kat nadakamat na nga agsapsapol kanu ni Joselito iti mangimaneho iti jeep na. Delikado day tananang. Iso kumapay mo't dayjay anak ko. Tapno makabayadan nila kay mo. Tapno maksayan mo't lang ti pampanunutam. Madanaganak nga rod, nanang. Amangan ki di no makiapa ijay. Mabutang mo't siguro no adda ti bus na. No kayat mo nga imaneho ti jeep ni Tatam Joselito. Mapan ka iti ayanda tapag saritaan nyo ti bingay mo. Ay, kayat ko launay, ananang. Angam kita, ma. Di ka makiap-apa iti padam a driver. Uwan ka di, nanang. Sursurwam nga minti agpakumbaba. Sa anak mo't adumanog no saan daan natangsit. Basta, pilyong ti agpakumbaba tapno awan ti agbalin a pariko. Okay, nanang. Mapana ko ni kaya ni Tata Joselito. Kasaritak jalakay, tan narigatan. Amangan no maom na anak. At titulbag. Agamanak ta, nagtalag kayo kanyak tata. Ay wanam ta jeep na kao nga. Unta ta, siyak ti makaamoy ti jeep yo. Kan liklikam ti makiapa no adda ka iti kalsada. Wen, amok dagitan. Alang around, si kamutan ti makaamaw. Mamali na rogyamon ti agbiyahe inton bigat. Tay supay mat ti maurnong mau. Ay unta ta, talagang nga agbiyahe ako ninton bigat. Isupay ti plete ang maurnong. Tibi nga ikaw, Wen, di kay madanagan. Noan niya tinagsaritaan tayo, kat iso ti masurot tata. Nagsasaura di alakay, kunamlan no asino man. Anyat pagpupurutan ti ulong, kasangsangpet mulaan. At na nakaapak alakay di takalsada, bakit? Anya? Nawan lang nagiti pasahero, dinanog kong na dyan. Ay, di mo man amot lawlawato mo, si ka, Mariaw. Awan kabutan ko, bakit? Kasano, nudanugam, kat multaan da kamanan. Sana mapasamak da ita. Basol namot ngamin. Di na amot agpabigay. Kas nakukuha na ti kalsada, ti kas niyang aramidin na. Agkalma kalaang ka di. Idi pa'y asang kaibagaming agpakumbaba ka. Awan ti agpakumbaba, bakit? Naglalaingan dan ngay. Anya? Madin sa amot timud ni Mario anagawid anak ko. Impanalpaak na magtiri daw. Adda ka naman ang nakaapa na, nanang. Ay nawaw,
Manahan, di mo tanagnakam day ta asawam. Un nga rod. Amang numinultada manahan. Saan siguro, nanang? Awam mo na dakamat na. Ay, talaga nagpuskol ti panagrup-rupa ti asawam anak ko. Di na mo tinam mo ti agbain kan ka nga asawa na. Agrubata ko nanang. Agbiyahe ka kaday. Ay nawaw, sa dino kumapay tinaduma pa panak. Kita amang adamanin makaapam ijay. Awan pagdanagan nyo, tanaturidak nanang. Kasanaw no pagtitinulungan da ka ijay. Awan kaputan ko, makilaban na ka. Apay ka pa, oy. Ay pangaasim man, agnakam kamutan talakay kan Mariao. Saan anasaya at tikas tangar aramido manak ko. Amangan numairaman pa'y dagiti pasahiraw. Agbalin ka kumamit amudilaw kadagiti putot mo. Basta awan kabutan ko, nanang. Naturud to'y manugang nyo, isungawan pagdanagan nyo. Ay pangaasim di ka agbalin na konsumisyon kunak manan. Ninanang mo, kasano ko mga agbalinda tao a konsumisyon, kat amok mo tiraramidag. Amo yaw, jay kunada as self-defense. Ha, nanang, ha. Ay, jakam mo. Ngala, agrubot ka kitay. Asino tinakapila manong Mario? Siya ka rin ko. Saan pa'y mo't anapun no? Saan pa'y nga ron? Sika pa lang ti pasahero. Mabalin ka di nga orayan na. At dalamapan ko gatangan di tabangir. Sige lang. Agyaman nak manong. Agawa am lang tanay, jak kayat kagur uray. Wen, mabiit lang. Di bale, saan pa'y mo't anapun no ti jeep nga iman manehong? No na po noon katawan ka pa'y, umuna ka pin. Sumarunukan tulangan. Anyalakit di mo ito na itamotor. Singit a singit. Nailit lang arunan ni kalsada. Agore ka man tayo kakitipagnak man na. Nene, nagpartakan. Di ko na siguro kat jak ka ba na nakamatay. Ay sus! Inayado mo't ang anong Maryong. Makapadanag mo't tikas na pa nagmanehong. Kamkamatik nga ro, di motor. Di mo makita aya. Ay nasakit ang may sa aklangan na pasahero manong. Agulimag ka man dita. Saan ka makapokus mo sumanao ka? Ay pangasim tsak pa'y kaya't timatay. Ay, awanan. Sa balimat ng tinagturungan na. Ang saan lang ngay tati aldaw. Agsabat tumanan ti dalan ta. Kat numapasamak na ita, ikan kay ti pagnakmam. Ay una yan tikas na manong Mario. Pag nervyoso mo't ti tao. Amuyo ka di aramidon day di Mario, tataho silito. Anyat kayat mo asawain, Melay. Saan lang asyak tinakapadas itikas jay, tata? Anyat ay jay aya. Ay, saan na abagay tagbalin a driver? Tamatroma mo ti pasaheros na itikas jay nga aramidon na. Nagpartak ti panagmaneho na. No daduma, kamaten na pa'y dagiti kasurun na alugan. Anya? Nakabutbutang ti maaksidente, tata. Kitaan nyo tamangan no inton madamdamak at maibangga na ti jipyo. Wano saan, amangan numatnag iti deraas ti kapartak ng agmaneho. Bayam, takasaritak to na jay amaryaw. Sak amo akas tagayam tiyan aramidin na. Iraman na paikit ni ti jip ko iti kalukwan na. Nay, nasapa ka nagawid ita Manmanumat ti pasahero. Anya? Ay nawaw, manmano ti mailugan kunak. Di damot kayat yaglugan iti jeep ni manmanehok. Amangan ka no matay da at di na oras. Ay nawaw, daytan ti bunga ti kinapangas mo. Anyat kunam? Ti kunam kadikat saan ko nga amo ti araramidam. Nagistorya ni Marimeli kanyak itay. Uray lamatay kano iti nervyos na idinaglugan iti jeep nga iman manehom. O, mat na dya kumharem. Adain pakita na a video. Saan akin na ui day jay? Uray syakmet ano kas ti panagpataray mo? Ano saklatan ti aglugan iti sa balay? Wano saan? Magmagna aklatan. Isumlimon ti jeep ko, Mariaw. Ay nawaw, apay nga itataho silitaw. Ano, ti mangirik-reklamo ken ka. Saan mo abagay ti agbalin a driver? Taka nayon anapudot ti ulom.
Pag nervyosam pa'y lang iti pasahiram. Wan ata na asarak lang iti na diyang aldaw, tata. Ay, basta. Muto yan, titulbag. Ni tata mo't larigatan. Ang mga may banggam kit di ti jeep ko. Wano saan, ang mga numatnag kit di ti deraas. Sayang mat. Man-mano lang arudan ti pasahirok, tata. Daita pa iti maysa. Man-manumot lang ti pasahirom, takabutang dati aglugan iti iman manihom. Awanan ti mairimit mo kanyak no kasta ti aramidam. Di mo pa'y nabayadan ti multam ngam nagaramid ka maran iti kalukwan. Talaga akong sumisyon ka, Mario. Sorry mo tan abakan. Anya ti kayat mo? Siyak ti agbayad ka dagijay? Siyak ti mang palamot kang ka? Tawan man ang trabaho? Sana kasta bakit? Araramidak mo ti kabalak. Kita manday taan na pasamak. Awanan ti imanehom. Istambay ka manon. Siyak tumanon ti namnamaam. Sorry bakit? Bindot ko na jay. Panagkunam ka di, kat adapay maaramidan ti sorim, ah? Kasaritak tumanan ni Tata Joselito, bakit? Agpakpakasi kabarang palubusan nakmarin amang imaneho iti jeep na. Mabutang kanu nga road, takas jay mati aramidam. Kanayon anapudot ti ulong. Agbalbaliw akong bakit, promise. Ay kat aramidam, ah? Di ka manan agpatingga iti sao, tatalaga sinaan ka no di ka pa'y agbalbaliw. Alya pa lang tararamidam ni Taoy Mariaw. Alamot ng Tata Joselito. Ikan na kumay timay sapay agundaway. Larigatan. Sana na maulit tin naramid ko, tata. Ikarik nagbalbaliw akon. Adyat amok ngay. Ang mga nukon ko namlaang manandita. Saan, tata? Agbalbaliw akon. Tadyak mo't kaya't asinaanak ni bakit kaw. Konsumisyonak kanumot ngaminang. Oray asino mo't Pangasyaw. Tapalubusan dak amang imaneho iti jeep yu, tata. Ikarik ka sana na maulit tinapasamak. Promise. O sige. Ikan kay ti may sapay agundaway. Sigurad mo lang at saan na maulit ti kasjay. Talo at damanan madamag kaw. Di mo namlamaan ngayon kay ti may samanay agundaway. Ne, nagsubli ka mo't Manong Mario. Si kamanan ti mangibiyahe iti jeep ni Tata Joselito. Aglugan kan, Meli. Amangan mo no. Di ka matanagan. Nagbalbaliw ako. Ay, urayot laangan ti jeep ni Tata Sergio. Alamot tan Aglugan kayon kadag iti gagayim mo iti jeep nga iman manehok. Tapno damot may remit ko akan ibagat ko. Amangan numatay kami iti nervyos. Saan na mapasamak dahi tata nagbalbaliw ako. Please mo tan Ayabam nagiti kakaduam tapno adda may remit ko kan bagat ko. Kan tapno makabayad ak iti utang ko. Tapno di na ibaga akong sumisyonak. O sige, siguradum laang nga awandang kas mapasamak kada kami, Uy, sakti makaamaw. Likay madanagan, tagan ang nadak mutan ita. Kan amok mutan a kontrolan ti bagay. Ay, nawaw! Saan tay kuma nga ipalubos nga agari ti pudot iti ulo tayo. Pilian tayo ti agpakumbaba. Kanayon tayo alaglagipan nga awan ti nasaya at nga ibunga ti kinapangas no di ti pakaibabainan laang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Agin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubot kami, Neri. Ni Manang ta siya ngay. Imunan iti apartment nga abangan me. Agdalos ka no.
Nagpakada kayo kadikin tatang, manong? Uy, nalpasin. Okay, agan anad kayo ijay. Gayam, tibingay ko ha. Di mo liplipatan. Bingay iti? Di ka man naging di mo dita. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Di mo ibaga abukodam ti pensyon na. Ay nawaw, saan para kada taday a pensyon, manong? Para kang tatang day ta pensyon na kat nga rod. Pagbibingayan tayo at alo Sigurado saan mo't lamay bus ni tatang ti pensyon na. Kas makita mo't, ado ti vitamins kan agas na, manong. Basta, ibingayan nak to. Diyak ipalubos sa bukodam ti pensyon ni tatang. Naglalay nga mo ngay. Manganan, tatang. Damanong mo jigo ngay. Nagpakadadamot kang kasakbay apimanaw da, tatang. Sa dino tinapananda Nalipatan nyo man adagusan, tatang. Limasindan No kasta, saan dan nga agawid dito'y balay? Agnaaddan iti kalapang impatakder da, tatang. Saan ka nung ngamin akomportable ti manugang yu dito'y balay? Kaya't naalumasin da, taadama ngaminan pamilyada, tatang. Sa bagay mayat da ita panunot da. Tapno masursuro dati tumakder iti bukod da asaka. Wen, tatang. Alay mangang kayo, taag tumar kayo pa iti agas yo. Kumusta ni tatang mo, Neri, kaanakan? Adala tatumtumaran na nga agas kan vitamins, antikordapya. Ayan na nga'y, jak mo't makita. Adda iti silid na, madama nga agin ina na. Damanong mo, Diego nga'y, makalawas mo't tan ajak ida nakit kita. Limasin dan ay ti simple akalapang impatakder dante. Isumot lagayam Mayat mo't kit day no limasin da, bareng aggagat damot. Nusang kaibagalat ta ni manong ti pensyon ni tatang. Ay nawaw, apay ti pensyon ni tatang yaw. Kas iti sigot, kayat na ti makibingay ante. Anya, apay makibingay pay laeng, kat para kumakan tatang yu day jay. Jakman amo kini manong, timot pensyon ni tatang tinamnamaan na. Kasano laengan ngay no awan ni tatang yaw. Ay, jak amo ante, urayan da siguro ang amatay da iti bisin. Adakon, tasya ba kayo? Ay nawaw, awan trabaho yu aya. Nagawid ka mo't adagos. Masadot ako nagtrabaho. Saan mabalinti kasta ka panunutam lakay? Kasanun tulaangan ngay no agpas ngayak. Anyat ko nam, agpas ngay ka. Wen, agdadag sinak lakay. Nasurok makabulan ng tisikog ko. Okay. Apay kasta lang ti reaksyon mo. Di ka madanagan aya. Awan pa'y urnong ta nga masikog ako. Awan rumba nga pagdanagan ta bakit? Si kakit dimot. Aging nga si bibiyag ni tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, adda binura na pensyon ni tatang. Bumingay tanto, ano ka? Anya, di ka mabain iti amam, aya. Nagpamilya ka ngam ti pensyon na tinamnamaam. Anyat masapul mo, manong Diego. Himayang talag tibingay ko. Ayan tibingay ko nga. Ay nawaw, bingay mo't nga ibagbagam. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Awanan manong, naigatangan iti agas kan vitamins ni tatang. Saan man nasyak ti luklukom, Neri? Tabusis mo ang mga numangag ni tatang. Isupay kit di apaka-estresan na. Amok numano ti pensyon ni tatang. Iso asa nasyak ti luklukom, nalawag. Agtrabaho ka ngamin Iti anya agapu nagigkat ka iti trabaho? Narigat nga road ti trabaho iti Diyak kaya ti matay anasapa niya. Gaputa ada pensyon ni tatang. Relax ka matan. Una, ta anak nakmat. Ada karmangak iti pensyon na. Ay, diyak amukin ka. Sana sakti pagpungpung tutem ko nakmat, nay. Itid mo ti bingay ko wano kaya't nungag daratang iwat mo. Anya day nanggagaw, anak ko. Anya tinangag yu tatang? Kaslada agong ungat. Boses ni manong mo, Diego, tinanggagaw. Ay, kwa tatang. Apayakas taunay ti ungat ni manong mau. Awan day jay. Adala di mi nakinaawatan. Ayan na ngayon.
Di naman ko naasiripan nak dito'y silid ka. Agdardaras ni Manong tatang, adda kano tilakad na. Kasta ka de. Ibagak to, tao may da kayo sa rungkaran no saan da abisi. Wen man anak ka, kailiw ko mutan ni Manong mo. Oh, adamot langan pagpacheck mo bakit? Ay nawaw, naggaponday ta kwarta, Diego. Nagdiskitara ka. Amangan mo't no dakis tinagtaudan day ta kwarta. Awan rumba nga pagdanagam, tas saan ko at tinakaw ti kwarta? Nangalaam nga ron. Ibagak man langan tap nagdarnakan. Bingay ko iti pensyon ni tatang. Anya, Di mo nangag. nangagongam. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Imbes asikat ti mangtad iti kwartakin ni tatang. Saan? Tati pensyon namot ti bambantayam. Wan at anak nakmat. Sana mabali na bukunan ti kabsat ko ti pensyon ni tatang. Amamat nga gatgatang na iti agas kan vitamins na. Di kan sumanao. Awatam kit din ti kwarta. Inton kon ibabawi. Ay, una yun. Di ka madanagan. Tadamanan inton sumaruno abulan. Urayin tayo laeng bakit. Diyos, para kada kayo, antikordapya. Agyaman na kaanakan, ay gayam. Anya di nangagmi di na palabas ngal daw. Anya tinangagyo, ante? Idi imay ni Manong mo Diego dito balayaw. Kasta unay matiungat na. Ah? Ay, ti pensyon ni tatang tinagapaan mi, ante. Ay una yun. Agraman pensyon ti amayo pagapaan niya. Wan ta isumat tinamnamaan na, ante. Apay ngamin ang nagikat iti trabaho na. Jakman ammo. Sapay masikog ni bakit na. Day tangarod, ante. No agpas ngay ni Manang Tasya, sigurado adakkel agatat ti kasapulan da. Day jay kumati panunutan ni Manong. No daddo may samot ngamin ni Manong mong agpatangkag. Di na amok ti mabagbagaan. Apay adi kay bumangon di tatang. Agsapan, mabigat tayon. Ang kakapsutak man nga rod, anak ko. Anyat kayat mo asawan, tatang. Mapanak samatan. Papanan nyo kuma? Ang mga nundandanimot ti ipupusay ko, kurak. Di kay man agsao iti kasta, tatang. No bilang man tamatayak, di kay agap-apakan Manong mawan. Tilang balay, kandagaan na kaipatakderan ti balay, ti may patawid ko kada kayaw. Amoy umot na nailakon ti daduma adaga tayo. Ili nagsakit na dinanang yaw. Di kay agsao akasta, kunak, tatang. Ibaga ko, tasantay nga amuno. Mangantay kid din, tapno makapagtumar kayo manan. Talaga nga kakapsutak. Jakabalanan ti tumakder. Ay na, nasayang at mat na nagawid kang Diego. Oh, abaya kasta ti tsuraem, Tasya. Imawag ni Neri itay awan ka. Siya kung tinakisarita kan kwa na, taimbatin mo ti cellphone mo. Anya tinyawag na. Anda ka din ti bingay ka. Pasyaran tayo kanun ni tatang tagkakapsot kanumatan. Pagkakapsot, kat numayat mo ti dinaudi anak pa anak ijay. Adda kanupay tibilin na iti kapsat mo. Amang ano saan na pinagtumar ni Neri iti agas, iso akas ta. Urasan, amang ano di na pinag-ersisyo di lakay. Ay nawaw, kasta pa'y laang matibagam. Matayak san at talaga, Neri. Ni tatang mo, saan kumaakasta Saan kami pa'y anak kasagana? Adako, natang. Sika ka nila ita, Diego. Siyak nga ro, tatang. Apay, Neri, anya tinararamid mo ko ni tatang? Inaramid mo't asasawam? Apay, akastamot to ni tatang. Di mo samot impatumar ti agas kan vitamins na. Ay nawaw, di ka man agpabasol akasta? Binaybay amlakit din ni tatang. San sa pa yan nag-exercise on? Kaya't mo amatay ni tatang niya. Agtal na ka man, Manong.
Nabayagan asyak tinangas asikaso kin tatang ure di agnanaad kayo paylaang dito'y balay. Ita, pagpanunutan tak paylaang iti dakas. Nagpuskol launay mati pa nagrupropam. Diego, anak. Sandak mat abinaybayan di kapsat mo. Apay nga ro kasta kamot ng tatang. No oras kon. Awanan maaramidan tayo. Ay, pangasiyo tatang, itantan nyo pa lang. Sana mabali na matay kayo ita. Agpaigid ka man lire. Pakanak ni tatang iti prutas. Di na nga ron matilmon. Siyak ti makam mo. Aglisi ka kit din. Ante Cordapia. Ante. Ay nawaw, apa yun nere? Awanan ni tatang ante. Anya? Tawagan nyo man tinaduma kabagyan tayo. Ipakaamuyo tinapasamak kin ni tatang. Sino nga iti kadwa ni tatang yu iti balayaw? Imbatik payla ang antay. Matarantaak ngamin. Diyak amo no anya ti aramidak. Ay, kalma ka laang kaanakan. Mabiit laang tagchinilasak. Mapantay di balayaw. Agyaman ak launay antay. Itatawanan ti amayo. Agagat kayo kuma, Diego. Ante, Amuyo mat, naibos ti dagayo idinagsakit day tinanang yaw. Amok at ti balay kan ti daga na kaipatakderan ti balay yulaang ti maipatawid da kada kayong agkabsat. tsak ni nama mapasamak ti kastoy, ante. Saan tayo mangamin at tenggal ti biyag ti tunggal may sakada tayo kaanakan. Sapay dandani nagpas ngay ni bakit ka. Dayta kuma ti pinanunot yu iti asawam. Nagurnong kayo kuma. Jak amo no kasano kami itan, ante. Agagat kayo ngamin Saan ati kwarta dagiti dadakkel yu tinamnamain nyo apagbiagan nyo. No kasta ti kapanunutan nyo. Ay awan da kayon tumulaang ti mayaw awan. Agpas nga ayakon inton sumaron no abulan lakay. Ngamday to lang ang ti kwartata. Awan pa'y nagatang tanga isuot ti anak ta. Kasano ngayon dayta? Naimbag kumamit no permanente ta nabiru kam at trabahom. Saan mat nga rod? Sideline lang radya bakit? No api ngamin anagikat kay ti trabahom iti. Kat permanente kumaday chay. Di ka matanakan. Agsapula kiti permanente at trabaho. Kanon tungay? Agpas nga yakon, Diego. Agdiskitarak pa lang iti gastusan ta. Kasano nga rod? Alaman? Ipaadas ko ti umutang ganyan ti Cordapia. Baring masyan ka data. Pagalaak kumangay iti kwarta, Diego. Alamat tin ante. Masyan kay kadikada kami. Ni ading mo neringay. Karugurugi na lang iti trabaho na. Please, ante. Da kailangan tinamnamaan may. Ala, pautangan ka. Ngambayadan yun to Wanante, di kay madaragan. Tagbiro ka kiti permanente at trabaho. Ay wun gayam, at da ginatang yaw nga isuot ti anak yaw. Gumatang kami pa ilangan, ante. Awan mat ngaminan tay badbado ti ubing ijibalay. Tay dunarmut tanday dinanang iti. Mabit lang nga ron, tairwar ko dagiti indultulin ko. Ha? Ado day jay, at da blanket, at da lampin, pajama, kanda dumapay. Tapno saan nga isupay agatangan nyo. Isu na lang tamasapul alabaan nyo. Pagyamar ko na yan, tay. Dakkel na tulong nyo day takada kami iti asawak. Naimbag man, tay nala ni Manong Diego ti interview agamit ti baby, ante. Ay katawan pagpilyan na tawan matan kwartada. Wen nga rod, nag-text kanyak. Umut-utang, ngam awan na itad ko takarugrugi klaang mat iti trabaho. Nasurok makabulan lang sipod pimusay ti amayo. Gamnay agparikot damutan. Wen taawan mat urnong daan te. At damot nga minsan sadot ni manong mo. Ti pensyon ni tatang tinagbibiyagan da idi. Nujak ngamin mangtad kat dumanog ante. Ay narikat ti kasta. Iso asika agurnong kan kaanakan.
Narigat ti agpamilya no awan ti husto nga urnong ken natalged at trabaho. Sa dino ti papanam si ka, Diego. Amom akapaspas ngay kulaan. At na-interview kita bakit? Asino ngay ti mga sikaso kada kami iti anak ta. Asino ngay ti agluto. Nakaluto akon. Ha? Insaganak amin nakasapulam tapno di ka marigatan. Agpaiso? Uy, agawid at tumutla adagos kalpasan ti interview mi. Kasapulak da ito at trabaho. Amumag, at da utang ta kanyang ti Cordapia. Agrubat ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agyaman naktamawat ng nakbakit. Kaya't kumatan kag trabaho tapno maitid ko ti masapsapulyo iti anak ta. Nay, kung naklakit din no asino ti masabat kaw. Si kamot gayam, Diego kaanakan. Sa dino ti papanam, nasapa ka arimwar ita At da duty ita antay. Nukas ta at dan trabaho. Kasi ti apo, nasurok adwa alawas kon iti trabaho kantay. Ay kat nasaya at nukas ta kaanakan. Uwan antay. Agkagat tapno at daipakan iti pamilya. Uwan antay. Ay, uwan gayam. Anusan nyo pala yung ti aguray ha? Saan ko pa yung mabayadan ti utang mi? Ngamin, igatang ko pa langit ni masapsapol mi iti aginak ti umuna sweldo. Okay lang kaanakan. Priority pa lang ti masapsapol ti aginam. Makaurayak mo. Basta saan ang mabayag unay ha? At damot kit din trabaho. Kabailan nyo ti agbayad. Ay, nawaw! Saan ang narigat ti agpamilya? Tinarigat kat no awan usto apanggedan. Nang runa pa'y no sadot ti may sa atao. Isu asakbay nga agpamilya ka, siguraduam nga daurnong kanatalged at trabahom. Iti kasta kat saan kanto ang marigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Agin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asinaw jay babae akadwam ijay sentro si kaduming. Kabit mo day jay? Ay nawaw, kabit mo't nga ibagbagam si kapasita. Ay di ka man naglibak at na nakakita ka da kayaw. Kitno sa anak ang nagpasentro itay. Sa dino nga raw tinagapwam. Nagadulakid din na sa lunsud mo. Naggapuaak itayan tigayim ka o. Ay saan man asyak tululbudam? Adakin ka, ano pa siyam ti ibagbagak wano saan? Ay nawaw, di ka mabaeng iti kastangar aramidam Tapno ibagakin ka, awanda ka isngar aramida. Ay nadumeng, jak amukan ka, laklakayan ababairaw. Itimpla anak man kita iti kapay. Ang timpla ka mo tayo, iti bukod mo akapay. Naglalay nga mo ngay, italaang anaghawid ka, iso addi ka agbalin a feeling boss dito'y balay. Oh, agkapi kayo pa nanang. Agyaman na kilya sa nakaw. Anya nga minti gagara yo. Imayak takayat ko ti agrelax. Ay marurudak la unay kinitatang niyo. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatangaya. Nakita ti kumarik ijay sintraw. Adda ka holding hands na. Anya? Laklakayan nga awan manak nakam na. Asino ngayon mo ti ka holding hands na nana? Day tati siya kamaw. Talaga mo't ni tatang Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Day tangarod. Saan nga agbutang iti kas tangar aramidan na? Bayan yun nanang, takasaritak tumanan ni tatang. Ay saanan, no naragsak iti kas dengar aramidan na. Baybayan tayo. Addan tual daw day jay adumeng kunak tumag.
Anya ti may imbaga ni nanang lakay, nasalaw ko di tadalan itay. Imay lang nag-relax dito balay, bakit? Ay, wrong timing ah. No kaano nga awanak dito balay, sa imay. Kasta unay nga mintirurod na ka ni tatang. Ay nawaw, anya manan ti inaramid ni tatang anak karurudan na. Kasi ti sigod Anya asigod. Adda ka numanin ka holding hands na iji sentro. Ay, naglukon day tatao. Naita nga ron, lakayan na babaero. Iti kasta nga edad na kat agsingsing patkit di kuma. Diyak manam mo ka ni tatang, lakay ngagpaiso, ngam kaslaawanan na akamat. Pudno ka day, tinadamag ka, Marisasya. Anya tinadamag mo, Marisilya. Adda ka numat babae, ti katugangam alalaki. Idi pa'y mat akasta, Mare. Isaw, ti pagsasaritaan, dagiti customer ko itay, Mare. Jakman ammo iti dayji akatugangak, Mare. Isu siguro ngagmay-may sa nga anak ni Ilyas nga asawa, Mare. Ay, ure asino mat no babaero ti asawa, Mare. Agbuteng ta. Ay, narigat mo ti kasta, Mare. Mano atawan mo nga agan-anos ni Nana Pasita. Nasingpet ngamin ni nanang, Mare. Nakangiwngiwat laeng no kasta ang makaunget. Hun nga rod, isu agundawayan mo ti katugangam alalaki. Kaasimot ni nanang yaw. Sapay la kumaa, tamalawlawagan matan ti panunot na. Lakay matan. At danto siguro, Mare. Isem, umisem ka man biyag ko. Good morning! Ay nawaw, da kayo magayam day tatatang. Agtugawa kong dito Sige laeng tatang. Anya ti gagarayo aya? Adda ka din ni Elias? Adda trabaho na ita. Kasta aya. Ne, apay akasta ti panagkita yo kanyak tatang? Kasla adda dakas apanggipyo. Awan matkit day. May bagay gayam kan kati kasta abado alya. Anya? Ay na, nagsiksi kalaunay iti kasta kaus mo siya. Ay pangaasiyo tatang. No awan tinapatag nga ibagayo, nasaysaya at no pumanaw kailangan. Saan man akong kumpurmi tilawlawatan nyo dita? Fly me to the moon and let me play among the stars. Nagkapwam manan. Ay, di talaang. Apaya kasta ti panagis-isam mo, At dan samot manan kalukwan ngay naramid mo. Ay, nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam pasita. Itayan da Elias nga anak ta tinagapwa. Apay, Sa ludsudang mo't amin basta da makagapo dinakman ululbudan si Kadumeng. No di ka mamatay. Awagam ni Sasha. Awagam ti manugang ta. Isaw ti mang panagnak nga itayan da tinagapwa. Ay, nawaw ka. Ay, nagrubwat matan ni Elias. Aglabaak matan tapno mamagaan ti badumi. Ang mga numasapa man ang titudo na. Naimbagabigat mo, Sasha. Na, anya man ang tiar-aramidin nyo dito'y balay, tatang? Nagrubwatan ni Elias. No umay kayo akat itiming yumat nga ada ni Elias dito'y balay. Saan ani Elias ti gagarak? Anya? Aglabakan samart. Wan, aglabaak ita. Iso ano ada tinapatag nga ibagayon tapno sa anak matamataktak. Tulungan kan nga aglaba, Sasha. Saan ang tatang? Tulungan kan tapno mabibit amalpas. Si kakit di mag... Ay, saan akong akomportable iti kastangar aramidin nyo No awan respeto yo kininanang nga asawa yo, irespeto na akas manugang yo. Makapanog nagtrabaho, bakit? Naimbag man, tasaan kayo ang nag-overtime ita, Elias? Awanan ti maramid, bakit? Gayam, imay ni tatang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatang dito balay? Saan ako na komportable? Tas sabali ti panagkita na kanyak lakay. Kung kumpurmi pa yan tilawlawatan na. Anyat kayat mo asawan, bakit? Kasla adadakas apanggap na kanyak sika. Anya? Kanalaing, tairana na ti umay dito'y no kastang ada ti trabahom. Ay una yan. Sana nasaya ti kastang aramida ni tatang
Sa anak kit din akong portable kan kwa na. Ibagaman, tauray saan pa nga umay dito'y balay. Anya? Pudno ti imbagak kang kamare. Tunggal mapan ijay balay, katkas jay ti ibagana. Iso ang makadlawak, mare. Ay sus, ammo ka din nila kay mo, ti kastangar aramidon ti katugangam alalakay, mare. Wen, mare, imbagak kan kwa na. Ay sus, grabe mo ti kasta katugangan, mare. Nalabos nga rod, mare, kan nakabutbutang. Sapay irana na ti mapan ijay balay nung kasta nga awan ni Elias. Ay sus, aganad ka, mare. Amangan mat no si kamat ng ti next target, ti katugangam. Ay, saan asyak ti pangyap-applyan na iti kinababaero na, mare? Man-manumat ti katugangan akasta, mare. Naimbaglaangan ata saan akasta ti katugangak. Iso ang nagasat kalaunay, takasta ti katugangam, mare. Ada respeto na kang ka. Sana ulatan, mare. Sa dito tayo ni tatang nanang. Ay nawaw, apay ni tatang mo, Elias. At dala na pataga pagsaritaan may. May papanitian niya. Anya ti pagsaritaan ka, Elias. Apay akas di tinarabit yo, tatang. Inaramay. Ay, awan mo ka basol ko ken ka. Di kaya gindi dyan mo, ta nagpulong ni bakit ko kanyak, tatang. Anya, nukas jay ti aramid yo. Pangaasiyaw ta di kay mapani di balay. Sana na komportable ni Sasha kada kayo. Anya tinaramid ni tatang mo ay anak ka. Amo yun ananang. Sa balik ka ti panangkita na kanibakat ka. Kumkumpurmi kanupay ti sawsawang na. Ayawan mong dumeng. Agraman manugang mo, biktimaam. Ha! Agbain ka mo ta! Agpudno ka man kanyak. Kurso na adam ni Sasha manugang ta. Ha? Ay, sana. Agar aramid lang iti istorya na dya babae. Di ka man naglibak si kadumeng. Nasaya at ataon ni Sasha. Kat amok adi na maaramid ti agulbaw. Ayawan mong dumeng. Agraman manugang ta. Agbutang kan ka. Awan amok di ka bakal. Anya nga ron ti kayat mo asawan. Agulolbod da. Jak amok o nagiding agasawa. Ada siguro nagapaan da. Mangiramraman damat. Itian niya aga po nga ibagada ti kasjay. No saan mo ngay naramid? Jak amok ka nakwada ko naklagarunan. Ay nakababain ti kastang aramid mo dumeng. Basta siya, awan basol ka. Di ka mabutang iti kunada akarma, ah? Good morning, Celia. Kastamat kada kayo, Tata Dumeng. Anya ti umayugatangan. Awan mat kaday. Ha? Himayak ta kaya't kalaga makita. Sikat ti makagapaw. Ay nawaw, di yun samutin amo tilawlawatan nyo, Tata. Punaw ti bagbagak. Nakapimpintas ka ngamen. Ay na, Tata, laklakayan kayon, ngam kastapay lang ti aramid yaw. Apay di kay mabain aya. Mabalin mo't nga isikreto tanong ko ah. Ay, pakpakawan, Tata Dumeng. No awan tinasaya at nga ibagayaw, pumanaw kayon, iti sangwana. Ay, diwan. Kunamlan na sino ka mo't nakapipintasan. Adayo na pimpintas ni Marisa iji sintro angam sika. Ay na, orean niya pa'y ti ibaga kan aramidan nyo. Saan kayo atutupahan, Tata? Ay ayat at ti asawa kanya. Gumatagak man iti dua supot at tinapay, silya nakaw. Anya pa ay nana? Day talaang nakaw. At to'y titinapay agat-gatangan nyo, nana. Ay wan gayam. At da kumakot kayat kung nga ibaga kada kayo. Anya day tanakaw. Imay ni Tata Duming dito istor ko, katila ibagbaga na, nana. Manan. Wan. Ay una yun day di alakay. Kurso nada na kansama. Malas na laang, ta sa anak akas iti pampanunutan na, nana. Ay katwan na. Saan kayo nga agpaluko iti day di ataaw? Agraraman alakay. Naimbag man, tamaanusan nyo ti asawa yu akas kenkwana, nana. Ay na kinapudno na nakaw. Nauma akmutan. Iso ano daduma, baybay aklatan. Di na mga rod kaya ti mabagbagaan. Ay addan to aldaw na kunak tumag. Oh, nan ano ka dumeng? Kadardara tabadaw. Na,
Nablakayan ka pa'y. Agasam man day ta sugat mo. Kaya't ko tiyagin na. Mapana ko na tisilid ka. Ay, saan adit at isilid mo? Alay ko na, titumang ko. Na, apay ngay, inayadan mo ta. Doon parang mo amin ang. Blurred mo't nga minan ti panagkitak bakit. Anyat ko na. Blurred ti panagkita. Ayawanan. Naapektaran sa amatan tamatam. Kita ang mga nuagbalin kan abulsak. Saan? Sana mabalin bakit? Diyak kaya't yung balin na bulsag. Grabe ka no, mati inaramid da iti katugangam, idirabi mari siya. Ti ko na ni nanang katlimitam kano ti mata ni tatang anagawid. Ado ti sugat na, kan blurred kano ti panagkita na, tadung parang namot aminan. Ta pinagtutulungan da kano adinanog, mare. Ti damag ko, kat ti asawa ni Marisa a babae ni tatang yu tinangdanog iti mata na. Sapay duwapay mo't amata ti dinanog da. Anya? Nakabutbutang, mare. Kasanupay no maidimanda ni katugangam. Awanan ang mga no pagbaludan ti bagsak na. No idimandada, anya ngay nga rod, sangwan na Sa bagay ibagam kaninanang yaw, mare. Ang mga no aging gaita kat di na amo tinapasamak ka ni tatang yaw. No kasta, dinanog da ni tatang gapoy ti babae? Won lakay, naasawaan kanumat ni Marisa a babae na. Narigat ti mangidimanda kadagiti nang danog ken kuana, taamangan no idimanda damat ni tatang. Ay, una yun ni tatang. Awanan agbalinton abulsak gapoy ti kalukwan na. Kat, kumusta kanumatan dagiti mata na? Nagpa-check up, ngam aging gaita, blurred kanulat pa ti panagkita na. Awan tumat denggan na asao. Dahita nga ron, ti kinababairo na ti ipakpakat na. Anya nga ita, isupay kit din ti nakaisagmakan na. Naimbagkit di ata saan anatay ijay. Bakit? Apay adaak dito Anya ti masapul mo. Saan matal na makakita ti may sa matak? Ti may sa blurred matain. Di mo nangag jay imbaga ti doktor Diyak kaya't tiyag bali na bulsak bakit? Awanan maaramidam dumeng. Naladawon day ta pa nagbabawing. Tulungan na kumabakit. Ipaopera tayo ti matak. At da kwarta pa Naimbag kumaano maisurom no asino tinangaramid iti kastaken ka. Nanang, imaya, tada na patag ni bagak. Anya day ta, Elias. Amukon no apay akasta tinapasama kiti mata ni tatang. Apay ka no, anak ka. Dinanog da kano iti paradaan gapo iti babae. Ti asawa kano ni Marisa a babae na tinangdanog iti mata na. Anya, pudno ka di timbaga ti anak ta, Dumeng. Bakit? Sana na maulit. Agsingsing puta kaon. Naladawon dahi ta pa nagbabawi yo, tatang. Nalpasan, naisagmak kayon. Kasanupay no ireklamo da kayo ti asawa ti kabitsyaw. Isong araw nga agul-uli magkakaon. Pang-aasyaw tayo paoperayo ti matak. Diyak kaya't tagbali na bulsay. Ay, saan na blurred ti panagkitak bakit? Yes! Makitkita kayaon! Pagyamanam tadaimpaw iti kabsat mo. Kun saan agrabe tinapasamak iti matam. Manipon ita, agsingsing puta kaon bakit? Rumbang laang, tanudanugan damanen tamatam. Di mo namnamaan ama operaan pa'y dayta. Sanain bakit? Agbalbaliw akaon tapno sa anak ang may sagmak. Kumusta kayon, tatang? Ay, mayaten siya anak ko. Pasensyakan ka nagitidakas ang naisawsawang kukin ka Naimbaglaangan ata nagsubli ti panagkita yo. Dandani agbalin kayon abulsak. Wan nga raw. Naimbaglaangan ta nailasat ko pa'y. Usto nga minan ti babae, tatang. Agbalbaliw kayon talakay kayo matan.
Nangagmaw timbaga ti manugang ta. Agsingsingpet ka, talakay kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti ipang pangrunam. Panunutom met ti pagsayaatan ti pamilyam. Nubagbagaan da ka, dumngeg ka. Di mo ipilit ti kamali nga aramid mo. Taamangan no maisagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.